Evo jedna iceberg santa leda. Na putu smo iz Antwerpena za Montreal, evo sad smo upravo negdje ispod Cape Race-a na 120 milja. Nije Bog znaš kako velika, ali je ipak opasna za navigaciju. Jedna je i lijevo, tu ću kasnije snimit. Znači iz Antwerpena smo krenuli 11. tačno, danas 8 dana. Koliko je to temperatura? Plus 2. Samo plus 2 je sad, a? Pada temperatura. Najprije ovo s vanjske strane da se vidi normalno, humano, a onda ne. O, pa ovdje ni hladno. Evo, 20. prvi dan proljeća 1995. U daljini se vidi Newfoundland. Idemo iz Antwerpena za Montreal. Putovanje 1.95 u time charter za FedNav Montreal ili FedNav International Ltd ili PIL. Jutro smo u 3.30 ukrcali Ice Pilota ili kako ga stručno zovu, Ice Advisora. Prošli liniju Cabo Straita, Cape Race, Cape North. 5 sati i 30 i evo sad je, uskoro je 8 sati. Došli smo do prvih polja leda. Led, polje. Znači je sunčano, samo -5. Ovo nije jako hladno. Evo naš pravac koji je noćas na moru. Ice, potpuno je u ledu, bijelo, dizalice, jarmo, paluba, skladište. Krasno navigacija. Znači 5 do 8, a? They're coming around slowly in 315.
Skoro je prošlo podne po istočno-kanadskom vremenu. 20. ožujka 95. U navigaciji smo na putu iz Antwerpena za Montreal. Prekrasan sunčani dan, lijepi horizont leda, 9/10, evo, krenut ću se oko horizonta. Grace 50 first year ice, jednoga ima 5, a jednoga 4/10. Evo, to je taj. Temperatura je negdje oko -3, nije niže, to je dobro jer sunce sad, ovo bijelo popalo bi, ovo je sve sol što je nabacalo, jučer je bilo nevreme, jutro smo ukrcali toga Ice Advisora ili Ice Pilota i evo sad se plovi u principu po ovim pukotinama, znači ove pukotine napred što se vide, on slijedi tako da nam je kurs stalno negdje oko 330 pa do 270, brzina između 7 i 8 čvorova, inače po piću normalno bi ta brzina bila 11,5-12, pić je negdje 5.3. Evo, tu i tamo se vide na ovim ledenim santama, vide se foke, međutim sad ih trenutačno nema, a poslije ne znam da li će doći snimati. Evo, tu je već proljeće, vidi se da se pomalo počinje kao i topit, ali još se veli Captain Marvin Keane, Ice Advisor, veli da se još led po noći lovi novi. Ovo je taj Grace Swift, vidite malo različita boja od drugoga. Ne vidi se da je ovdje već brodova prolazilo po ovom što su sante jedna na drugu nabacane i dosta brodovite. Međutim nije to neka debljina, tu je 30 do 40 cm, možda 50 najviše. Ponekad se čuje udarac u propelu kad zakući koji je veći komadić i tako dalje. Nije ugodna navigacija, ne, meni se to ništa ne drži uha ni oka. Evo, tu je pogled s mosta na pramac. Evo vidite, još uvijek imamo leda od jučer u skladištu 1-2, odnosno u Kaštelu smo imali freezing spray se to zove, znači kad more leti od udarca u pramac i onda se smrzava, dizalica je tamo u ledu, onaj kontejner koji nije frigo, idite ga na broj 2, ali je frigo, frigo je sad sav u ledu pa moramo reći da je frigo kontejner. Prirodno napravljeno, evo, čista kalma bonaca, vjetra ima malo, ali taj vjetar se na površini uopće ne odražava jer ovo je takozvani proces meltinga. Evo, tu se još bolje vidi taj melting. Znači ovo je baza od koje će se poslije stvoriti led. Evo, to je to. To je taj melting koji započinje i od njega je stvori se led. A ovo je malo tanji, ovo je first year, ovo je tanji do 15 cm. On se ogledava ovomu što je malo se vidi da je taj. Krmi, evo, ostaje trag iza nas, brazda koja, ne znam, možda recimo 4 dužine broda, 5 najviše traje, poslije se opet to sve spoji, vidi se u daljini. Nije baš ugodna navigacija. Evo, Canadian flag. Ne znam da li kamera sve uspjela snimiti jer je hladno pa za nju nije baš ugodno stajati tu vani. Idem ja dole u toplije krajeve, što je sigurno. Evo, ima čak jedan galeb tu iza nas, ne znam kako je njemu,
bijelo što vidite nije ništa drugo nego snijeg, odnosno led. Po ledu snijega, danas je 21. prvi dan proljeća. Kao što sam napomenuo, navigamo iz Antwerpena za Montreal. Sutra bismo trebali doći na Escomin Pilot Station ujutro, ako nas led posluži. Ovo je onaj Grey White led, pokrivenosti recimo, koncentracija, oni to reću je 8+, brzina na je oko 9 milja. Razbijamo taj led, ima čak i galeba koji uživaju u ovom. Znači, temperatura je danas jako povoljna, nije više od... Evo tamo u daljini foke, sad su me zeznuli pa su skočile. Skočile su u more. Evo, to je horizont, to je beautiful Kanada. Kanada je lijepa samo u ljeti. Ovo je reflektor za led po noći. Po krmi ostavljamo trag da je neki brod iza nas bilo dobro. Nije debel, malo prije je bio puno deblje, ovo je sad negdje oko 20-25-30 cm, evo tu se vidi, ne? Nije tako strašno debel. Međutim, kad se ovo napakira jedan na drugi, onda je to vrag. Vrlo jednostavna navigacija, pilot traži ove pukotine od prijašnjih brodova i tako dalje i onda se kroz to, evo sad ćemo skrenuti malo lijevo i nevjerojatnije ovo dole. Tu se puno napravi milja bezveznih, odnosno tražit će pravi put, tako da je stalno kormilo u radu. Sad vozimo recimo full manevarsko, pitch 5.3, to bi trebala biti brzina 11.5, međutim tu je negdje oko 9. Dobro je što je dosta raspakiran i popucan. Evo kako lijepo to puca, širi se. Sad baš nema nijedne foke da ju snimim. Ima tamo u daljini jedna, nećete vidjeti to. Evo tamo ono crno. Kad osjete blizinu broda, onda odmah potraže spas u moru. Praktički čovjek nema što snije, nego samo led. Zavoj da bi mu ušli u pukotinu. Ide ono po krmi. Snimi kako ima što. Snimi puno vode gore, sve pakirano bijelo. Oficiri i pilot IC-20 moraju jadni nositi naočale, imaju sreću da danas nije sunca pa ne blješti toliko, ali inače oči mene su jučer pekle i danas me peču. Iako sam držao očale, noća sam cijelu noć jer gospodin pilot otišao spat, pa veli Captain vi samo probijajte, tako da sam ja na mostu bio od 8, jutros do 8, nisam se mrdnuo. Dva put sam išao na WC i 2 put sam išao skuhat kavu, evo to je bilo sve što sam mrdnuo ispod antikostija. A to je tako, to je Kanada, beautiful Kanada. Evo ovo crno, ovo je new ice, evo to je površina je već melting, na
pravljena je masa za led, još nije pobijelio, ali hoće do večera. Evo jedna foka, ali ta će pobegnuti dok mi dođemo do nje na daljini. Da, reci, da. Aha. Okej, dobro. Dobro. Evo kako izgleda čovjek koji nije više od 24 sata spao. Ja umorno, pun bora, nezadovoljno, ljut na sebe i na cijeli svijet, na Pednav, na Croatia Line, a na sve. A valjda će biti bolje. Evo, navigacija kroz led, ja mislim da se ništa ne vidi vanka, šefi nešto ni blata, ne vidi se nešto. Vidi se nešto. Meni malo čisto. Će poslije biti opet blatno i tako. Evo, 22. je ožujka, prvi, odnosno ovaj drugi dan proljeća. Ostali smo zarobljeni ledom jutros u 4:10, jedna ogromna santa. Evo, sve je bijelo, krasno. Ovdje imamo obožavaoca tih koji vole led i snijeg. Evo, stojimo, ne moramo mrdnuti ni naprijed ni natrag. Pozvali smo icebreakera ili ti ga ledolomca, koji je rekao da će doći u 7:30, sad je kvart do 8, nije ni puno kasnije, zove se Pierre Radisson. Evo ga, dolazi tu. Ovo je pravi brod za led. Canadian Coast Guard ship. Ja, on to reže na pravu probu, a ne mi za te stvari. Radisson. Pa slušajte, sad gleda vame, gleda va čipa. Ja bi dole u stroj čift ti da ćemo krenuti, daj, moraš ih obavijestiti, ne moraš samo tako. Ovo obiva se vidi. Još kod je ježika.
as quickly as you can. Znači digni odmah na 4. Evo, srce, idemo dalje. Full. Prvi pokušaj da krenemo, evo sad vozimo svom snagu naprijed. Da se ipak pomožemo, nije uspio, iako je prošao relativno blizu nas, međutim plovu ledenjak nije razbio, nema nigdje pokorpina i naša prova nije prova od broda za razbijat led ovako okrugla, 23 metra široka, odmah nakon 3 metra, nakon 5 metara od same pramčane stape, tako da se on sad okreće da bi prošao još jedan put uz nas i tako dalje, pokuša razbiti taj led, vidjet ćemo. Hoće li uspjeti ovaj put, a ja vjerujem da hoće. Evo, sve je bijelo, ovo je tu put koji je ono stavio da vidimo odmah se ledi. Evo, guramo, forsiramo. Toga ništa. Potpuno se odlučavam kanalom. Ovo moramo uvijek vešiti, otkreni se malo. Vidite, ovaj zgodan čovjek, friško obrijan. Evo ovaj ljubitelj leda i snijega. Ali nije ni čudo s obzirom da je porijeklom iz Čabra. Ljepota prirode. Ljepota življenja. Razbije, krenuli smo u 8.5 je. Malo smo življe krenuli. Dobro. Samo krenuli tu ispred nas. Kako to razbije, ne? To razbije samo pravo. Very easy. Življe sam trbo, ne? Se krećemo. Sad je počela padati ledena kiša i malo sa snijegom. On se uzeo krug oko nas, razbije taj led. Sad mi se već pomalo krećemo, to je dobro. Sad je bitno koliko ćemo postignuti brzinu. On bi htjel 10-11, a mi nećemo moći možda nego 7-8. No, vidjet ćemo kako će to ići. Sad mi vozimo full, a brod se kreće možda milju, ne više. Sad trebaju na krvi samo čaše i viski, leda ima sjeckanoga. To sve moguće, još bolje nego u basic instinct. Još bolje. Nasitno ovo je za to pol.
Icebreaker je ispred nas. On nekako to ne ide ravno, nego kruži. Međutim, gledaj se odmah kako on prođe. Ono stvara debljina mu je sigurno 1,20 m sad gleda ovdje. Na ovoj santi. Ovo mi je jutros pametno naš polušef linije. Barma napišite po te, znaš šta će ti protesti, muče brodovi, čarteri, njega i dušu i tijelo izvuču. I onda se čudimo zašto imamo popravak i kad je naci poslije. Nigdje nijednog broda, samo mi. I evo tu je Bebot, telegrafista. Juhu, on se veseli, on puno pravi labinjan, on se veseli ledu je. Ove udarci, to će biti. Ovo je santa leda, vidite. Da ti je. Ritmu obećali. Nisam ja za glumca barba. Da je tu neka ženska pa da onda glumimo, to je drugo. Dobro si rekao da nisi za glumca. To je treći za glumit. Njemu nije drago da smo dobili plaću. To su svašta. Baba čako mi je poziv za Fednava. Ma ne, Da nije? za Croatia Line. A ne, pitam jer... Pa vidiš po broju telefona, ne? Pa po broju telefona vidiš. Napiši za Fedna, Mr. Steven Chan. No, samo Fedna. Od toga poziva sam napraviti celu štoriju, a čak bilo da više zove. Evo asistenca Icebreakera, napusti nas je u 9:45, kiša pada vani, a ovo je jedan kontejneraš, čeka order jer u Montrealu je štrajk. Štrajkaju pa onda su ga zadržali ovdje. Mi nastavljamo prema Espolinu, nadamo se doći oko 2 sata tamo. I tako, javio nam je Fedar da možda i mi pođemo na iskrcaje u Three Rivers umjesto Montreal zbog toga štrajka. Pa vidi Nikica začali. Koju bocu? Daj donesi onu bocu petrolja, sekundo. Ne lupa dole ništa, ja ne znam rekao. Ne, para je, para. Tu je, zato se Erga treba makti. Išao za jednu broj 7, vidi. Da samo boci, treba još tu nešto, u vatru šutno. Nekako si previše visok, visok si. Lijepo, ko je kriv? Treba je prvi roditi, ne drugi. Ja, ovo je dobar model spuštanja dizalice, jedno 3/4 ure. Ali su klupni, ovo je.
A da te ne preveze klamo. Štef, javili su da ne idemo u Hamilton. Javi se da idemo itak. Gledajte, vidite. Nego u vašu Englesku ne idemo. Niti u Toronto. Bolje da mi idemo za Birmingham. Bolje bi bilo. Da ima jedna dobra črna. Di u Dulutu? Ne, u Birmingham, Engleska. Nije otišao Kastrine. Evo ovaj kormilar, Stjepan Barović zvani Štef. Znači Varaždinec na moru, možete vi to zamisliti. Ali ovo u elementu je snijeg, zima, njemu ništa ne znači. Znači čovjek sa više zanimanja. Prvo i osnovno dimnjačar, drugo bagerista i treće kormilar. Ima jedan smiješan događaj, kad je na prvi brod došao, onda su u Hongkongu se vezali za plutaču. Onda su mu rekli da stavi paratop na kadem i onda je stavio paratop na kadem. A da prvi dan kad su ga poslali po neki komad kaudifera, onda je otišao na probu i rekao da toga nema kad se vrati. A kazujemo noštromo kaudifero koje ima, pa to ti je kaudifero. Pa što ne rečeš da je to sajlo? Kad Varaždinci dođe na vikend, to je smiješno. Funny. A evo, u 2 sata ukrcali smo pilota, odnosno dvojicu francuzljivih pilota na Eskuminu i sad ćemo prosljeđujemo brzinom oko 8,5-9 za Montreal, odnosno u Quebecu smo večeras negdje oko 23:59, da ne rečem 24:00. Vidjet ćemo što će gospodja iz Fednava reći glede da li ćemo poći skrcati u Montrealu teret, originalno je za Montreal, ili u Three Rivers ili Trois Rivières, kako reću Francuzi, jer taj Montreal ima problem sada sa štrajkom lučkih radnika. To će valjda isto riješiti već popodne će mi javiti. Ovo sam ja prilično ljetno obučen, u džemperu. Košulja, temperatura nije tako strašna, samo -1 je. Jutros je bilo +3, čak u 4 sata, međutim sad je malo zahladilo, padao je snijeg, sad je i to prestao, to je dobro. Evo toliko za prvo javljanje popodnevno, ja se nadam da neće biti potrebe više. Govore piloti da je za jedno 10-15 milja dole da će biti puno bolje što se tiče situacije sa ledom, navodno da je puno čišće. Tako da ćemo moći razvijati veću brzinu. Za sad je tu između 8,5-9. Pogađate gdje se nalazimo? Maple Leaf, Kanada, Montreal, Quebec. Evo, stigli smo ovamo 23. navečer u 20:45. Ovo su snimke St. Lawrence Rivera, u daljini se vidi luka, Montreal, silosi. Kontejnerski terminali i tako dalje. Evo jedan snimak. Ovo je famozno iz Olimpijade 76. kad je Montreal bio domaćin. Dvorana sa ovim, po noći je jako lijepo vidjeti jer je to osvetljeno. Ovaj stup koji navodno drži krovište sa čelikčelima. Tu se vidi. U daljini se vidi isto također i olimpijsko naselje, famozno, uvijek simpatično napravljeno. Tu se vidi nekoliko objekata tih olimpijskih, ali ima dosta crkava. Evo još je ovo luka, a tamo gdje se vidi oni oblakoderi ili neboderi,
ono je centar, recimo centar Montreala. Znači ispod ovoga mosta još uvijek ima tamo luke, međutim nema dubine za ovakve brodove. Evo ovaj most ovdje je ulaz u Seaway. Ulaz u St. Lawrence Seaway, iza toga je prvi lok, nema 1 milja distance je prvi St. Lambert lok. Ovdje je ona kupola isto, tu je sa desne strane od ulaza u Seaway je u stvari borilište ili prostor za veslanje, kajak i tako dalje, krasno napravljeno i tribinama. Ovdje se vidi ona famozna kupola Montrealske svjetske izložbe, a tamo je jedan fantastično to snimiti kad bude oslovađa, kad bude dan. Kockarnica, provisite Kanadezi i kockaju. Ovdje je port control sa radarom koji vrti, ne kao naš, ovaj vrti non stop, uopće ga ne zaustavljaju. Inače danas je dosta hladno, recimo temperatura je +1, +2, po noći -5, -6. Vršimo iskrcaj sa 2 ruke sa Fednavovim autodizalicama, jer iskrcaj vršimo od željeznih proizvoda, ploča, žica, evo tu. Evo stavište broj 7, uvidno se vide koji si stivši, cijevi i tako dalje. Uglavnom sve željezni proizvodi. Radnici koji su štrajkali 15 dana, danas se baš ne radi, se skupljaju. A ovo su naši konkuverti, nešto rade. Evo, to je Fednavov pir. Uglavnom vidite koje se kontrole, to je sve rđavo, to je normalno. Nešto ima tu mašinerije, cijevi i tako dalje, ali uglavnom sve se radi o projekcijima. Po kontejnerima zapažate da su tu i naš Jadroplov, vidite onaj plavi tamo maleni, piše mu Jadroplov. OCL, CTI, Cast i tako dalje. Kompanije koje dolaze ovamo. Uglavnom ovo je predgradje Montreala. Ovo je predgradje, a grad je jedno u daljinu možda ima 3-4 do grada. No što još reći o Montrealu? To nema smisla govoriti, to svi znamo. Pa neću ponavljati, krasna velika distanca, 250 tonska, fiksna je. U ostalom jaka i tako dalje, dobra, kvalitetna za iskrcaj teških poleta. Međutim, zauzima u istinu znakoviti prostor na obali. Napred je rampa, ispred isto od Fednava, Fednav je Stivador, Fednav je Griffin, oni imaju sve ovdje svoje kao u luci Hamilton. Oni definitivno predstavljaju jednu od najvećih kompanija pomorskih u Kanadi. U stvari vjerujem da su potpomognuti od države, tako da u Kanadi u stvari postoje 2 grupacije, recimo Fednav kao jedna, zove se Fednav Group i drugo je Canmar u kojoj su nekoliko kompanija, šta je Cast, onda je Canmar i tako dalje, koji su uglavnom na generalno, odnosno na kontejnerskom tehnologijom zauzeti, a Fednav još uvijek je monopolista u jezerima što se tiče izvoza kanadskog žita, odnosno uvoza željeznih proizvoda i za Ameriku, odnosno za Kanadu. Evo, to je St. Lawrence Liver, još se tu i tamo negdje vidi malo leda kako pluta. Uglavnom po Seawayu je za sada samo navigacija tijekom dana. Nema ništa po noći jer još uvijek nisu plutače postavili. Tako da ćemo i mi najvjerojatnije večeras kasno završiti i onda se odvezati i vezati se tied up, to oni zovu uz vol, znači uz rivu koja je u St. Lambert lok ili lok broj 1. I nakon toga ujutro u 6 ili 5 već kad odluči pilot, kad bude vidljivost dobra, ćemo proslijediti napred. Ja se nadam da ćemo doći negdje 27. ponedjeljak navečer u Hamilton. Ovisno koliko će biti sidrenja i da li će se sidriti
tijekom navigacije kroz Sive. Evo, to bi bilo sve. Zubato zimsko sunce, jako je proljeće, ali je još uvijek zubato. Izmjena pilota u Snell Locku. Dvojica izlaze, dvojica dolaze, treći ih otpratio. Jel će još ko doći? Neće, još nekoga čekaju. Čekaju, bit će Kozgard, po običaju. Možda i nije Kozgard, I don't know who is this. Štef, vidi malo na kanoća koji ovaj kuračavo nosi. Ovo što ste čuli u bezobraznu riječ, nemojte mi uzeti za zlo. Torbu, vestu nosi, a to ja mislim novi pilot, ne to Kozgard novi. Dakle, nema oznake Kozgard. Who knows who is this? Neke brošure nosi. To sigurno notice nosi. Snell Lock basena New York, država New York, i lijevo i desno, sad smo u američkim vodama. U američkim vodama, evo tamo u daljini se vidi Eisenhower Lock, malo ima ove pjene, a to vam je led. Led, ako niste znali, to je led. Evo, izlazimo iz Snell Locka. Pomalo se šuljamo. Napred ima malo leda, ništa, malenkost. Bernard H. Snell Lock. Well, they'll know by 5 o'clock. I don't think we'll be there before 5:30, 6 o'clock to crossover. Evo, tu sad i nema postavljena jedna stopa. What the hell is this? Evo ovako izgleda Snell Lock, ovdje je taj vol na lijevu stranu. Znači na lijevu stranu ideš i onda se opet vežeš na lijevu stranu, Amerikanci imaju nešto malo obratnije. Evo Kanadjani, ali to su sve male razlike. Ne bile značajne, inače lokovi su tako reći iste dužine. Širine definitivno. Da. Ima leda, nije debel. Kad se topi više nije bijel. Razbija se. Ovo bi rekli Kanadjani da je ovo small blows, malene santice. Nema ni većih. To lagano se razbija. Evo tamo ispred stela je uopće ne vidim, ne, da ima leda. To je dobro, ispred Eisenhower.
sučka, neću osjetiti na kameri, no to je zato što je malo vode, pa onda je metar i pol, 2 ima ispod broda. Oni su to sve dizajnirali na 8 metri, tako da je to sve, ovo je 1 metar više za nekakav safety running. Evo, plutače ne stavljaju, nego ovo su takozvane zimske pile. A to je vol, tu se vidi ovo drvo koje se brod nasloni na rubu i onda sklizi po tome. Evo, zatvaraju vrata. Znači danas mi smo 6. brod, morski brod, 6. brod koji prolazi od otvorenja 24 do 8 sati ujutro. Tako da nije neki bog zna šta promet, mi nismo sreli ni jednog noćnog broda u suprotnom smjeru, a mislim da iza nas nema trenutačno nijedno. Hladno je, nije baš toplo, to je negdje oko plus 2-3, ali je prekrasan dan komparirajući ono neki dan. Tako da ne krijemo zadovoljstvo što je danas 27. marta. Rekli bi povijesni datum. Za ex-Jugoslaviju, za Hrvatsku ništa značajan, sve se događalo u Beogradu, ne. Ako ovo neko čuje, ajme meni reći da sam jugonostalgičan. Ipak sjećam se nekih povijesnih datuma. To je dobro, bez obzira na čije su povijesti, ali radi se o ljudskoj povijesti i najvjerovatnije antifašističkoj. Jutros je interesantno, sreli smo ovdje dole niže ispod ovoga mosta kontrabandire ili švercere. Uglavnom šverceri u Kanadi su Indijanci. Znači sa desne strane rijeke prelaze na lijevu brzim čamcima i onda krcaju. Cijeli proces smo vidjeli, proceduru kako su krcali na brzinu i prebacili na drugu stranu u kombi jedno 6-7 paksa cigareta, bit će ono i viski i tako dalje. Znači, između ove dvije države postoji jedan. Ljudi su se smijali, to niko ne prijavljuje jer to je tako normalno da Indijanci rade, pa ako ih ulove, ako ne. Ja velim, a vi ne prijavljujete, a ne, mi nismo vidjeli. Ja velim, mi isto, ne. It's funny. That's zbilja funny. Ja smo za dlaku sam izbjegao nasukanje. Znate što znači za dlaku? 2 pilota, oba dvojica imaju preko 100 godina, a 110 već se. Oba dva nose očale i kako oni reću reading glasses -16, znači jedan je imalo ono kopijska flaša, niš ne vidi. Jedan se ukrcal na radar, drugi radar mi ne valja i ne da mi doći blizu. I sad trebamo krenuti u kursu 224 krenuti i tu Bovar, s obzirom da još plutače nisu postavili, postoje samo ovi pajli zimski. I imali smo upaljen Suez reflektor i ja sam ga zadnji čas vidio, mislim i u krivom smjeru smo išli, naglo sam dao komandu sve lijevo, izbjegli smo ga možda 6-7 metara je desno nanosno taj palj, znači odemo lijepo na kraj trava. Oni se nisu ništa zdjeli, znate Captain, pa nismo vidjeli pa ono, evo već što kurac stojite iza radara, ne date meni da stane. No, to su stvari koje čovjek mora računati ovdje, jer kanadski piloti su veći kauboji nego američki. U svakom slučaju veći kauboji. Njihova odgovornost se kreće u visini $1, a to je oko ni manje ni više nego 70 centi američki. Znači ja bih volio raditi manovre i budalaštine za samo toliko odgovornost. No, moraš ih paziti ako su dvojica u zimsko doba, potrebno je uistinu paziti na njih, gotovo prilikom pristajanja na vol, ne da prelaze sa velikom brzinom, to je broj 1. A broj 2, prvi oficir ti mora biti dobar informator, to se tiče metraže, poka, kad ćeš se poljubiti sa zidom, kako oni reču, sa volom, da to bude čim blaži udarac, onda bolje ja stavim iza bavu trastera i onda ja to podešavam, tako da smo noćas. Nisu se bunili piloti, ne bune se kako vam nam preuzmu neke stvari u ruku.
malo je krivo, vidi se na faci, ali to je normalno. O ja, danas mi se ukrcao i treći pilot. To je u stvari pilot koji bi se trebao ukrcati na Cape Vincentu. Međutim, tamo je leda pa nema pilotina, ne radi, pa je došao čak ovdje. Znači on će sad biti s nama jedno ni manje ni više nego 6-8 sati. Onda će tek preuzeti zovu ga Lake Pilot kroz Ontario, pa ćemo skroz lijepo do Hamiltona zajedno s njim. Ova dvojica isto će najvjerojatnije morati pojesti do Hamiltona. Ako ne, možda ih bude neki remorker uz put koji postavlja lutače u zonu. Znači, jedan pilot je glavni pilot Kanadjanin, asistent i Amerikanac. Dobro su radili ovdje, to nema problema. Jedino su vidim Amerikanci malo više održe do lokova što se tiče uređenja i održavanja. To je ovaj šum kad se vozi. To je ista stvar kao da ideš po staklu. Neće to isto čuti. Kao da greš po bocama, onako, isti zvuk. Kad ovo je tanki, to se ne čuje tako. Evo nas ispred samog Eisenhowera, ovo je vol. Možemo se nasloniti pa strugati. Ako uspijem to ću snimiti, ali neću najvjerojatnije. Stop engine. Starboard 20. U Eisenhower, Dwight Dylan Eisenhower u loku. Isto basen na New York, ovo je država New York. Zgrada, inače se Laura Seaver Corporation se zove, američka kompanija koja održava ova dva loka. Znači Snail i Eisenhower, to su američki lokovi. Evo sad su vrata na krvi zatvorene i pravo, sad će početi on najvjerojatnije puniti lok, jednostavno otvaranje dole klapeta. Voda sama od sebe ulazi. Prirodno i brod se brzo digne, za recimo manje od 10 minuta biti ćemo gore na nivou St. Lawrence Rivera napred, kao što vidite. Ima i tamo snijega. Ne puno, ali na izlazu ima malo. Inače u svakom loku je jedan na kompjuteru koji radi. Znači sve je kompjuterizirano i 4 armižadora, linemana i linehandlera. I normalno tu je jedan fin inspektor koji je američki uvijek duše kad odvrde. Evo tu ću se malo snimiti na dizanje. Morate vidjeti brzinu. Pažnje i ove koloke jako dobro držati nategnute da brod ne ide napred natrag. Postoje 4 znači provijera, krmeni, sve su to čeliče najavne stvari, tako da je bolje. Sa kolokama se ne bi dalo ništa napraviti, bi pred cvikalo. I sa čeličem moramo ih staviti težak biti četvorka. Ovdje je trojka. Evo sad vidite kako
I sad će ju stisnuti dole i tako povremeno stisni. Evo vidite, ovdje je istisao. Malo neće biti dugoga vijeka, možda još jedan lok. Onda će morat promijeniti, stisnuti brod. Na slabom mjestu napravljeno, da sad ne govorim, vitla. Evo, oni se transportiraju ovako na simpatičan način, vidite. Male automobilići, ovi najmini, sjede u toplome. Evo, već smo skoro, malo je razina loka. A ovaj lok je poznat po tome što je ovo turističko, po ljeti ovdje kad dođe puno turista, onda gledaju, mašu, viču, skviču i tako dalje. Ovdje je uredno veliko parkiralište. I sad evo ga, još malo pa ćemo biti dignuti, onda se to, dok se smiri, malo ide vol uspostave, onda se prednja vrata otvore. Najprvo se digne takozvani sigurnosni most, onda se prednja vrata otvore. Onda se otpusti najprvo konopu broj 4, onda bude sireno na pola sve. Odmah se stavi čim se četvorka pusti, jer vrata se otvore, brod hoćeš, nećeš, ide malo natrag. To malo natrag se anulira sa dead slow ili slow ili minimum, već ovisno o tome kakva je mora. Nakon toga kad se sve vola, onda se u steady poziciji, u ravnoj poziciji je steady go. Najprvo se krene sa pola snage, zatim kad se dođe na pola loka, onda se smanji na slow i izlazi se vanka, evo voda, i onda se prosljeđuje dalje. Važno je oficira zadržati krmenoga dok se ne prođe vrata, da slučajno ne ošteti vrata, da vidi da ti bude svjedok ili nešto drugo. I nakon toga posada ide na svojim poslom, najvjerojatnije se odmoriti, jer ova makljaža traje 25-26 sati su za Sivea, ne kompletno, nego samo St. Lawrence, Veland Kanal je posebna priča. On ima 8 lokova, dosta velika razlika je preko 100 metara između Lake Ontario i Lake Erie, to treba dignuti u 8 lokova, tako da se jednostavno dosta vremena izgubi. Ovo još ne smije dignuti jedna cirka malo više metra, evo vidi se tako još vidno. Evo u daljini dole se vidi s nebo, malo. Evo, tu je još jedna filozofija, brod se tuče, međutim, sad je početak sezone, nema vjetra, prekrasan je dan, pa onda nema kakvih većih udaraca, međutim, u svakom slučaju istraže se uz ove obale loka i uz ovu obalu tu. Uz ovu wall. Znači, može se ovdje brod i vezati, to se zove tie-down wall. Su bite, što se čeka ili nekakav problem ili problem na brodu, onda se tu obično brod veže. Evo, upravo izlazimo iz kamera. Pola snage.
Move. Well, I hope you are. We're trying our 12 hours out. Thanks a lot. Evo nas u St. Mary River. St. Mary River spaja Lake Superior i Lake Huron u jednom dijelu gore pri sjeveru same St. Mary's je jedan lok zbog visinske razlike između jezera Huron i Superior. Sinoć kasno navečer po jednom vremenu stigli smo tu u Detour Passage i sidrili smo, bilo je temperatura -10, snowstorm i rijeka je bila kao takva zatvorena za navigaciju zbog leda i zero visibility. S obzirom da se nakupilo dosta brodova s jedne i s druge strane, znači iz Lake Superiora, iz Port Hurona, ali nijedan salty vessel, znači morski brod, sve su to bili Lakersi. Morali smo čekati do 11 sati kada smo isplovili prema Dulutu, St. Mary's River. Evo vidite, ima leda, ne značajno debeloga, ali je pokrivenost 80, to se koncentracija reče, znači sve ono što vidiš, cijeli horizont, u desetinama se računa. Debljina je od 5 rekovi pa do 15 cm za sada, najvjerojatnije će gore u užemu, odnosno u sjevernijem dijelu St. Rivera, odnosno i Superiora, na izlazu iz St. Rivera u Superior biti više jer led se pomakao jer je jučer puhao nord i nord-west vjetar, znači led putuje kako ga vjetar gura, tako da će pokrivenost ledom biti veća. Evo vidi se u daljini da ima toga leda. Ovo bijelo, ovo nisu galebovi, nego led koji pluta rijekom. Inače vozimo jako pomalo jer ima još 4 broda ispred nas koji moraju proći lok. Znači mi ćemo doći negdje oko 5-6 popodne ispred loka, oko 7 izići vani, a sutra navečer u isto vrijeme, 24 sata nakon toga biti u Dulutu. Dulut je inače u mornarskom žargonu poznat po indijankama ekstremno debelima, tu negdje oko 250 do 350 pound, znači od 150 do 200 i još nešto kilograma koji dođu na brod u posjetu mornarima da ih utješe u njihovim životu. Baš ću i to snimiti da to vidim, tu debljinu. To da je nevjerovatno, čak ni po skali da ne moraju ići koliko su široke, ali to ćemo sigurno snimiti. Jer inače ovi Lakersi, ovi što su spojili mornari sa jezerima, oni poznaju luke samo po određenim običajima i nekakvim, nazovimo, ljepotama. Tako neće vam niko reći da postoji u Torontu muzej, Maritime muzej ili šta ja znam, da u Hamiltonu postoji community Hrvata, Srba i tako dalje, ali svi će vam reći da u Hamiltonu su najljepše gogerle, odnosno da u Thunder Bayu je poznat po Slovencu koji ima odlične kobasice i kiseli kapust. Promislite po čemu oni znaju neku luku, a Dulut, ili kako ga oni u žargonu zovu Dulić, je interesantna zbog tih debelih indijanka. A ima i bjelkinja, navodno govore da ima i bjelkinja, ali sve da nema ispod 100-150 kila, nijedna neće, to se debele, izgleda da je to debela nacija tamo. Evo, to su small floes, to nije ništa značajan led. Evo, proljeće ide, vidi se jata ptica i tako dalje. Znači, što se tiče same ptica, ovdje ima strahovito puno vrsta, vidim, i to je sa sjevera dolaze proljeće i sa juga, znači
da je proljeće tu, samo još nije tu. Mi smo navodno prvi brod Salti koji ide u Superior, pa moramo negdje biti prvi, ali to nije nikad dobro, ne. Znači pilotna je gospodin Škorić, Nik Škorić, po majci iz Kraljevice, po ocu iz Rijeke. Inače ovdje se i rodio, ima 62 godine, a sljedeće godine ide u penziju i tako, od njega smo čuli neki gosip, znači Čakule i tako dalje u vezi, uglavnom sve u svezi pomorstva. Iako je on dao isto jedno pitanje nama, što vi mislite kapitane, kad će prestati rat u Hrvatskoj? Ja velim, pričekajte malo pa ću ja poslati teleks gospodinu predsjedniku pa da je na on možda odgovoriti, ali ja vam na to pitanje ne mogu ni približno odgovoriti, ni približno. Eto mogu dati kad ćemo doći u Europu i tako dalje i mogu fulat 2 do 3 dana sada, ali da vam mogu reći otprilike. Onda sam mu rekao svoje mišljenje koje on po pričanju valjda oca isto prihvatio moje mišljenje, ali ja ga neću ovdje reći, zašto ga rečem, ne. Moje mišljenje je da taj rat će uvijek biti rat, ne. Pa kad bude i mir, bit će rat, ne. Evo, to je Omišalj, inače smo u balastu. Jutro su bile i snijega, malo možda inč, 2, ali su to naši počistili da se ne ulovi i da ne bismo imali problema. Inače, temperatura noćas bila -10, evo sad je -1, pomalo se istopilo i tako dalje, ali noćas se zovu -15 i snijeg. Pa u daljini se i vidi da bi moglo biti snijega, ne. Inače sam slabe volje, iako je 5. aprila, full day je prošao. Slabe volje zato jer sve će se nešto produživati to putovanje, pa ću ja kasnije doći doma. Ovako ćemo doći četvrtak navečer, ne vjerujem da će Amerikanci raditi s obzirom na charter party subotu i nedjelju, pa ćemo završiti 10. onda imamo 5,5 dana do Montreala, to je upravo nekako do Uskrsa, pa bunker, pa onda još najavljuju i top off, krcanje siemite, neki mineral sand, jedno 10.000 tona, znači da bismo mi mogli i Uskrs dočekati u Kanadi i prečekati, znači ja računam negdje 17. odnosno 18. isplovljenje Montreal Range-a, a onda računaj da ima 11 dana do Tilburija, to je 11, 18, to je 29 Tilbury, znači negdje oko 5. maja bi mogli biti Anversa, Antwerpen, a onda još nam nisu javili za dok, ako bude još i dok ja ću iskrcati tek oko 15. No, bliži se, još malo pa će biti manje od mjesec dana, tome se jako veselim se vidjeti Bosiljku, mamu, Katicu i sve ostale, a nakon 7 mjeseci. A Bosiljka mi je dobro postavila pitanje u zadnjem pismu, veli simpatično, veli ćemo li morati staviti nekakav znak raspoznavanja, ne? Iako je ona meni poslala svoje slike, ja ću nastojati njoj iz Montreala neku sliku poslati od sebe, tako da me ipak more prepoznat na famoznoj žabici kad budem došao iz Ljubljane. Evo, šume je puno. Ne izlazim vanka jer je hladno, onda kamera nekako ne reagira dobro. Mislim do -5, ali ne znam kad sad je temperatura -1, možda bi i mogao, ali zašto da se smrzavam kad moram kroz prozor snijeti? Evo, dosta sam snimao za sad, ćemo snimati kasnije. Evo, ovo su Interlake brod, dužine 1000 fita, vidite kako on ima pametno na pravčanoj jarbola antenu. On samo obslužuje ovdje jezera Superior, Huron, Michigan i Erie. Znači ne prolazi u području Seaveya, znači Velanda i St. Lawrencea. Dugački su 1000 fita, znači jedno 300 metara i široki su. Ovaj šum ovo odgleda, ne? Mislim da čujete ovaj stakleni zvuk. Zove se Wolf Breakwater Interlake. Znači snijeg je pada gore u Superior.
obične pegle. Širina mu je na provi takva kakva je, krme nema, nego jednostavno osjećeno, pojeli su na banketu, bit će po u Kraljevici u 3. maju. Zašto brodovi više nemaju krme? Jer ovi na banketu pojedu krmu. Evo, krme nema, nadgrade self-loader, 65.000 tona. Uglavnom krcaju 8 sati, iskrcavaju 6 sati i to je stalno navigaju između jezera, vozeći žito. O, ledica, sad je malo većko, malo deblji nego jutros. Ovdje malo raspucan, brodovi su ga raspucali. Evo ovo tamo je malo deblje, uistinu možda pol metra i više uz obalu. Još malo pa ćemo biti u gradu Sault Ste. Mary. Znači slana Sveta Marija ili kako je sve ne zovu, ali ja ću je nazvat u prevodu slana Sveta Marija. Kao da postoji slatka. Da, možda postoji slatka. Mi smo led očistili, to je dobro. Odnosno snijeg, a vidjet ćemo kako će to biti. Temperatura je sad trenutačno +1. Malo je i sunca hitilo, što nije loše. Brzina nam je oko 7 milja, negdje oko 6,5, 7. Evo, tu naša propela radi kao grinder. Lijepo seče i stanjuje ovaj led koji joj dođe. U stvari bole oči gledajući ovo blještavilo leda. Evo, to je famozna Kanada, Amerika. Koga oduševljava neka, ali mene ne. I suviše je hladno. I suviše nepovoljne meteorološki uvjeti. Mislim da jutros ovdje snijeg padao. Evo još malo pa smo u Sault Mary, Sault Ste. Mary City, Sault Ste. Mary, koji je na oba dve obale, proteže se. Znači pripada državi Michigan, na oba dve obale rijeke Sault Ste. Mary, a dijeli ih samo lokovi, 4 odnosno 5 lokova. S druge strane je Ontario, država, kanadska provincija, kako oni to zovu. Evo, vrijeme nije baš loše, sad je ugodno. Temperatura je vani, govore da je +2, to je jako dobro. Evo Sault Ste. Mary Lock. Po snijegu. Vidim je popodnevnu šetnju. Izgleda lijepo, a meni nije lijepo. Evo je taj snijeg. Evo, po običaju uvijek daju najmanji lok. Uz ove druge strane veliki lok i širi lok, ali ne, oni su nam dali manji lok, da se mi tiskamo u njega i lupamo. A s druge strane je Sault Ste. Mary, ali kanadski. Ovo je 2 grada sa istim imenom, a mi imamo u Sarajevu primjer, jedan grad sa 3 države, ne? Jedno ime, a 3 države. Je li tako, Bembo? Što mi imamo, nema niko na svijetu. I nemaju granice, promislite ovdje da nemaju granice. I nigdje se ne vidi granica. Ima 5-6 crkava i ovako. Nije veliki grad. Ali simpatično. A? Di vidiš ti tu mačku? To bi trebalo se i ovaj malo lopac. Jes, boga mi, mačka je.
I za njom ide mačak. Ne, ili su dve mačke? Dve mačke. Ti bolje vidiš nego ja, ti si mlađi, ja. Ja na njuši. Boga mi ono. Ovdje su 4 bloka američka, ovaj treći tamo ne radi, ali ova dva rade i ona je četvrti. No, trećeg navodom da neće da popravi, jako imaju prometa i to, ali bile neke brodovi čekaju. To je sistem. Evo, napunili smo blok u širini. Evo, čekaj. Možda ima jedna noga, svega skupa, prostorno, između broda i bloka. 23 cm. O, krasan dan će biti, evo nekako zubato sunce se pojavilo pravo zimsko. City, ali mora biti zastava na najvišem tornju, običaju. A prestat ću snimati jer sad idemo dalje, kad još Borić, znači naš list. Evo brod u loku, ispunili smo ga do kraja. Ovo bijelo je snijeg. Evo, to je lok broj 2 koji je puno dulji za 1000 fita, znači za brod 300 metara. Evo ovaj sistem. Brod koji uđe, da slučajno ide put krme, najprvo mora razbiti ovaj stup da bi došao do vratija. Evo razlike između ovdje, vidite, jedno 3-4 metra maksimalno, nije više. Dalje se vidi lok broj 3 i lok broj 4, međutim sad su u upotrebi samo 2. I tamo na kanadskoj strani je jedan lok koji faktički ne radi. Kanadska strana je tamo onaj žuti most već. Evo, tu ima neka industrija. Sault Ste. Marie grad tamo. Kanadski, on je malo veći i ljepše izgrađen nego američki. Tu se vidi malo i malo nebodera i tako dalje. A ovo je ulaz u prva dva i ona druga dva loka, tu se slajduje na ovom volu, znači skliže se s provom, ima sam lošega pilota, imali smo dva malo jača udarca. To je, tebi ne daju da manavraju, a oni ne znaju, i onda di smo, onda kad niča rečeš koje su uvrej, sam rekao da idemo prebrzo. Ovo je no, captain, ne, tako ti reći, no, kad nije tvoj brod. Da je tvoj brod, biš mi jeba Boga. Da ja to tebi napravim. Leda na sve strane u lokovima i vani, veli pilot da će ga biti dosta još do Duluta. Momci čekaju na armižu. Ja idem sad na most, dosta sam snimao. I ništa nije interesantno. Ostalo zima, eto, kome šta je interesantno u zimi. Jedino ljubiteljima skijanja, a ne sklizanja po ledu i razbijanja leda. I ti kad dođemo ko iceberg,
Evo, to su posjetioci koji gledaju brod. Po ljeti mora da je lijepo. Ali po zimi ne bi rekao. Ne je lijepo. MacArthur Rock, ovdje je drugi brod ulazi. Mi kao širi smo šli go uži lok, a on ko uži šalje va širi lok. To je američka posla. Mešava Edgar Allan Poe lok, koji je puno širi, 30 metarski, tako da se ne češiš. Eto, tu se ne vare ništa. Rekli su Ameri, gotovo. Evo tu sad izlazimo iz toga. Sault Ste. Mary su mostovi. Jedan icebreaker, tamo jedan brod čeka. Ovakav led da će nam biti sve do Duluta, možda i tanje, ali lijepo guramo. Sad je malo i deblji. Ja bih rekao da ima i više od pola metra, da. Vidi se da je se sudara, bum.